Wembonyama TV Monde, Wembonyama TV Monde, Dimila kinyumela ni Lumumba lambo yelo, lolo shilambo to shawonya shongo, lo saka he amale la toya alaka, la ukoto la makaloshi la loshi, moele ya to chielo, anewambo sha signe de vie, oto chielo ambo sha signe de vie, elo moyanyu, moyole ya oto chie, olo adimitanga kombo ya ato, lambo ya rapidement, lo nyo te dimite, nyo ya le connecter, 19h, heure de Paris, nya o découvrir des grandes dames, comment ou a raisonné. Tala ya mamba ye kolo Wembonyama TV ndo wendo dimi nyoya le connecter le 19h heure de Paris nya o découvrir ou invité ou qui ce sujet qui est sur les mariages et distraction nya yo kawa conseil amena des grandes dames onde wambo kaka ohoele mama Charlie tonda o hachande conseil ya la connecter onde wambo kaka mama Rita Wembi o hakimonda lako ya la toujours connecté à live nya yo découvrir nya yena des grandes dames nyambe na kawada docteur Abel Richard o haki monde conseil ya mariage nyo ya le connecté onde wambe na ka o hateketa mama Brigitte Kitoto mama visionnaire restez connecté wa yo découvrir wambe ya ka mamoski ekolo face kikina casquette kikina ka yo tomba la mamoski elo nya yo découvrir mama Riette Obunga femme de valeur wambe ya ka casquette kikina ka ngane tomba atwelo ya la toujours connecté nyambe ya ka o hateketa mama wanu malakishasa te kola wa invité polondo la Wembonyama polondo le konde wango restez toujours connectés vraiment de belles surprises nyo ya les connecter nya o découvrir wa conseil ya mena ya hanya to kakando koloshi conseil ya mena nyo ya les connecter le 19h heure de Paris là après émission nya o chaka wa impression à nous comme d'habitude après émission directement on va passer grand concours kayo ya la paka questionnaire ya la paka lo wa échanger koelo concours kayo ya la le komelo là sonya ya aussi donateur ou bien donatrice toujours rester connecté dikamona ka ko na ngambeya et les donateurs donatrices ya la connecté que lo découvrir ayo sala dosso la dikolo là so ya la attentive da wemboka wo ateketa invité à so là so questionnaire yeko paka la piège yeko pakala kola so ndo wendo dimi to ya le connecter ou invité we konda pami surprise ya mamba nya o découvrir wolo dimi nyo teche restez connecté. Rendez-vous 19h heure de Paris après échange et pression après concours direct. Mais restez connectés. À tout à l'heure, à bientôt. Très cher Anaringo, bonjour. Et je viens aujourd'hui vous introduire le programme que nous avons ce soir, qui est basé sur le mariage. Et Mélanie Akamimbola m'introduisait ce sujet que je n'ai pas voulu, puisque tout le monde intervenu plus sage et plus avancé peut-être que moi. Et la Kahembe Menda, pour dire que le conseil qu'un mariage est très complexe. Puisque taille définissait mariage, l'eau est refou. Mariage est pour la culture est fou. Ouais, comme à la Congo, au moto a Congo la possibilité que tu capes mes foulards. Ouais, comme à la tête là, pas ma Congo la possibilité que tu capes mes foulards. Ouais, tu chaloua musulman une autre façon. Ouais, comme aller ou juif encore c'est tout à fait une autre façon. Alors, et que Nekalanga m'y introduisait et pour les conseils généraux qui les Zambie avant que Tonga, Pamela Tonga au moto, avant notre création, Zanda qui la posation Bouloué, Tomba quand on créé, mais dans le nom de l'autorisation que Bouloué, pas qu'à Torongue, Fula que Louange la dé, Tomba quand on Sakalohanju, Tonga et au moto. Alors, et ce que vous faites dire sur quoi? Et la toya la kaki la posa kashomo tombola mbakanda toto. Alors, et le tombolo ngelenge. Mais le mariage, tambo ya malo etale ke fula. Avant ka asungu komala tetela. Mariage a quelque chose de très complexe. Wakachukanaka, mais une fois que wamboko chwamboko shadi wala wa ambocho. Pami akosa ka umoto ukolo kombo. Et c'est-à-dire, naka wembi tone ha wala ni ha kokecho we to chaka ni paka pa minyango ko nyone no wakalo yoko.
il arrivait des fois nakapa mambocha dikamboda kolo wamboto lombosha nde ambo perde kakeko oko amonde wa oshawo kumbo hotola wadi kwa utoli wanja kanga nkeko. Et ça c'est l'histoire qui a été écrite les sources étaient là et en 1913 au Sombaki système Kakiso. Et ils ont donné d'ailleurs un exemple très clair au Wanji Wembonyama qui a plus de 26 et Wamaki Wadi et puis Wadi la Wadi la statue Kakin. Alors, malgré qu'il produisait christianisme, et Otonga Wolo, puisque le christianisme auto-forcé dans des kimo, ce qui était impossible, malgré que le langola qui wa missionnaire l'Inde, mais quand maintenant statut quand a changé complètement, bouleversé le système. Alors, Teko vivait au Nyon sur l'eau culture ou bien la civilisation chrétienne. Tambo ya Malétalé, l'Union se trouve vivait totalement la civilisation qui est différente de la marina et taille. N'oublions pas que Tambo ça la trajet. Mais nous avons encore un trajet à faire, puisque jusqu'à présent, c'est prouvé que Wamat est traité au cours à objet. Et un sujet que très 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 intéressant, tout le monde a tant développé la teketa et culturellement ou pas taillé, mais teketa spécifiquement, la culture était là, la civilisation chrétienne. On a le sujet qui discrétion pour comment garder la discrétion. Le jardin d'Éden et Nyumbe si réellement l'homme a chuté, puisque Oloyi a accueilli le secret. Correct pomme. Alors, à utiliser le secret Kazambi, là, ça n'est là, ça détruisait les relations avec Dieu. Quand on connaît votre secret, vous êtes parti, c'est fini. Là, Kanyambusala, alliance, j'ose croire que alliance est comme. Il y a beaucoup d'alliances. Alliance là, ça se soit de tuer la jambe. Mais il y a une autre alliance. Chaque homme a une alliance avec lui. Le Sakato, l'ambonyo chike Mélanie, agno dato exactement, qui est kakana à tête là. Lo diwala, la kekecha diwala, daha diwala pando, sur l'objet de discrétion. Merci beaucoup. L'agneau, la ponzo, marron. Moya mativi monde, moya nyuche, dimila kinyu melani lumumba, mambo ya latondo kanyu. Ona ki pasteur Jérôme lumumba, la mamele no chumba ongo. La moya elo unione, da shonjo partage yema, si j'ai ka dimene fula, ka distraction. Distraction ele mumba sheke ko gumba mumba lo via kiso sheke mumba sheke ko dikambo dimena dikambo biblia katotate onyewa kimolo nyala lo moso hako kimbeya dikambo biblia ke yakate mumba sheke ko gumba wa mama we usambisha eske we mumba ka sheke we usambisha mumba ka sheke onganga we mumba ka sheke. Est-ce que we mumbaka sheke ya kote we shumumbaka awuya asobelelo couple yaso dikambo we nake kolo diwala ko we ko tonja we walo diwala de lanja c'est que we ko exposer foyer kaelanja kana wo sambisha ko wandini we yakanjo kote ko we ho kita ko we ho mbe ka kote wandini boto takone to te ko to ka to te ko to. Donc, ayo le kadimeno hakato te Bible, onyaki me lo nyala lo mi, lo nyala moso hei. Jembe telomanga minyo shani wa papa, la kaso, la tetela, monyawa chowa papa, lo menyenga, haotaka. Kana wa mama, onyawa chowo, lato tokase, haotaka, dikambo peut-être, wa otohuma na la poposo.
donc show anawunya shungu tola make secret ko très important waye nous sambisha wa église de réveil waye au côté on est autosi ko ngani oyala la discernement omba wonya uya exposé dikambodi ko na ayo hanjololo ayo kakito la famille wonya wateketa yewe henyi watekolo kakito la famille we komena wati lambusanya mewe konja ka famille ona uneshungu paka mbeya mumba sekele secret ko très important le vie qu'on a uneshungu paka shombeya nama sekele ko umbo amamba donc là teaso exemple mochimbala ngaminyosha ahasho mbija confusion na masheke kana lambo ya lolo black papa ne sota longe la monyana ngena kaka he mama Louise la yombola mama Louise umbite recette wakayahi mama Louise ayo umbite mais taya osala confusion l'autre côté kaka he oto hayo ko kakote tombaka ko awoyi wawe mumbuto koto wa exposer oto ayo kombolo usekani ngando ayo mosala pomade kakonda kayo mojodi vuko dibombola oto ayo préféré kote likambola kashi mais mumba wuli ki ohumba we hombi we ko expose usekai pomba katombe sheki awi aswalo wa famille awi walo couple to wa ombe unyashomba ki done mumba sheke ko très important lunyala lumi lunyala mosako kimbea donc la monyo chikambala kikina ta yosaula wasije kina mo chiele ato chewa na swembo nyama restez toujours connectés là qui nous met la nuit au monde. À bientôt. Oui, là un boyama tiko la maman très propre émission qui sauve quoi mariage au chinza la discrétion koko mama nganja présenter tondo ndianga toshatuka nitakindi ima moyo fula papa coordinateur lokumbula kie lokumbula kimiko mama reti kankata yungu leko ofelemel hôpital général de référence kambe tu leko yemalombe cha do institut système de Wembonyama leko mishaku leko mama kanyu mama kashiche mama kalako mama kakambwawala ikola tundukaki lusaka mama ku unyone we kondo damala eukala dikula kambuwa wala ileo mariage lusaki fula papa dende mariage one shombia kaka mwa mariage ko akatate male unyashu le Adam la Eva ndela makanda tonge pami ndakenya tekema ololo papa chikalanda me iko ki ndoko tulabo sabuya ndoko tulabo shema yashi ndoko tulabo shengo kontenjo sechi do hanjuna de kunju tonga umuto signification ka umuto ele ego kamoto mamale na male utu konde busha wakangena okone diwaye ko dikamodeka tonga mamale unyashu ati wae uchika papa kaye lo ngonya de la kambwande we umota uchika papa kaye lo ngonya de la kambwa kunyu ya la kame ko iko na otoi ndako pele dikumila unya shombate otoi sanganya oto iko na otoi mele so shwat wala tete shumbia ka shato otoi sanganya oto iko na aheni kone diwala eko dikamude kila dikamuda ponjo daka yimale unyashu lusaka mama ku imaumbulu kina chichi nda kolo kile kukasa de malodi wala kile ndo bibele autoriser kada diwala mvo lo chinipe lusaka la mama diwala engoka homba panjula diwala kile ndo bible halange ele loseka infidélité mama we akalange papa watelambo seka pami che lambo langa papa kene kana papa Albert kana papa Sylvain kana papa Antoine kana papa François kuwe njolangu kina to mama diwala ngokalanya diwala ndoka halange bible na loseka kanga biblate uha kona homba yakimo moto Yamayam TV Monde te kola tondoka ki mama kaso ndiaka ya présenter ta le sujet ka hende ka discrétion mama hali kana bikola kanimo chi par rapport la imater mekeso il est sous
discrétion. Le saka la mamba papa coordonnateur d'Awembola Elemi Dikaboda Kimania foyer ya so ana so asekaso discrétion et kodi kamboda mamba na masheki oko we ofeleme ko we hala mi sheke ofon est-ce que là so ko feleme alors fon kanga we mama naka hala mi sheke ya papa nimika nakati wayo sa papa ayo osonja na atwatina paka we na masheki ya lulu Lodu na maka hayitaka kele odu kamukuna da na maka kambu lodu da na maka kambu ko de wonse akambo malolodu ko tonja wa mbosa akambo amalolodu ambo tonja ketewe mambo ya sonja ketewe mambo sonja na papa discrétion et ko shiki ya humba ye na manganganga lolodu shonja katanaka lolodu shondoka lolodu shopelanaka lolodu kwa akambo mamame lodu atenyo chike akambo ami ngada monyosa akambo ami konyutonja lanja wa mama tola meto seketa sota lo vudu tola meto seketa sota lo foyer yaso aka foyer la foyer ko la akambo ande la to seketa ndi Lusaka we ukambuhula Yambayama TV Monde lukumbula ke malaki komilo Lusaka la mamba lukumbula kimila tunduka kinye ko nyengenyo la chiche mama Ariette ekanga kayongo wada ki papa ngongolo onaka paviko mombo la ne la mission dikanaka te papa kasoke so atoche mbeyaka nimikele wadende nimilo memi taya no nya kumya na yele mochi te akota dikumi te koki nedana la kala mesheki alu. Merci beaucoup en tout cas. Yambayama TV Monde tekolo émission wa kiso wa mariage la discrétion metekolo nanga saola linundo aso yemalane atosha yima expression andi point de vue kandi papa ile o mariage le tinipe mariage tuku iko inyo watu ahindi ko se shiko ne kambuja sikile o mariage pi ko la sa papa la mama okukinja kadiwala tene fula la milutu la kanga diwala pami kakanga diwala neda umuto hashutu chuka pami me utremadi sari dikambudole kiwo kida yunga ka umuto ala kukanja kadiwala ilena unyao ndo chuka ma par exemple lu palango mochi umuto ika très jeune ayena kanga sorti ka umuto ambuya oteketa wiki fula oseka dikambu cheko ko dihole cheda huma ditumba atuna njukuma kapuluma pami ko la pesa kambija sande konda timeno unyonele ukukana utuli prisonnier paka dimi refugee di wala nduli ko lona umuto mochilili akaseke di wala paka lo yuhush iku kambuli mulo vital ndicho kaanga lu garde o peut-être aka tuela pami ngane pama akulangi mais pourvu que ndambo nga genie lu condition kimochi ki hayi yam awunya chelu dimba si c'est là la fille s'est décidée qu'on est non dimi anji ta ombija se odi wala netu sakala mama vraiment ko eko kolo kimochi kele bible autorisé kada nchaka diwala na ka musalima do diwala bible ce sont des écrits atukaka fundi ndusha kukaka funda iko kolo kone utoambusala mundu naka umuto ambusala munani bitata ambu molu liko jikale glandi kambu tuna na pami kikina bible mbita oka mais bible kakondama kayuka dimwati ça dépend de la conscience de l'homme naka umuto pami kola kukambi jasa wa denda atilambu kimwe rien n'a empêché vombi jasa mais tekatu kito bible danja kadiwa lili naka ka kone umuto ambuna lusakala mamba est-ce que wekuka tushalo kumbola ki we ko pala ngatambuka tokanita ki kumbola ki me comme c'est Jade Nyongo atu jase ka mbonyama ndiko gradué le département d'anglais ndo dinji ukipe ka kambi fula mariage ndo sociologie fula mbecha kana kenda comment se marier ndo qu'est-ce qu'il faut de protéger diwala Yambayama TV Monde deuxième sujet deuxième émission où il est sous discrétion. Grand frère, je n'ai pas le tinipe ou être l'imbichia, Chindamame la baignelle. Il est aux discrétion, la malangue.
ya kunge kumumba sheki yani da hatunja kene cheki yani seke le bon sens et le mauvais sens. Est-ce que tu as l'avantage mochindo inconvénient le terme keneka discrétion? Elo avantage wa tundi bunyami lutu nja umbaka shiki ndi ukaka mungala wa avantage. Par exemple l'autre était là kisu on est nguluku menadi kilimba lokunda kunji ya malangini mutatina hita me ha yumba dikambuche nowe me doda unga paka rekoni taso désavantage yolikele munyawele we hunde lukumula ye kana sheke mochi wewe katani ma conséquences qui grave dikambo kangala kamwili mu ndika katuti directement shika leta wambu kosi meme mata kangala shika mupe bwa kasena kalumimu ngola discrétion pour la kamamba wa ukile lugudu ya woko pesho we mbuta kadimo koneo osakada kutambu bwa kofese directement leta mbu kujanya wayo usunungu laso ngaso yami Lusaka taboka lusaka lutoka kieche. Merci beaucoup. Ana ngombe che moyo anyu akole che we nyuro beke dibila teka to solo komba mi mama Brigitte Kitoto adaki papa visionnaire lolangi teka taye malo sujet la katumila mama docteur kadi kamboda mariage la description la so mariage eko dikamboda katonga mama les zambidi wala ndoko tolokoki dikakitola tayenda kanga lo match 18 4-8 nyame kanya dada engoko sanganyisha zambi ndoko totoi lakoka kakitola okone yema kamala ngimbitele ngane lo diwala la mawele diwala po mama ka dialogue njala ka lo diwala la masa papa la mama pa ka njala ka la dialogue ndo la masa mama la papa la ana nakakaanga papa ambo salona dikambo mama wa apuye ide wa kipapoku mba uye ya chocha to ndukomboda ana dimena ahona ambo hango kone to sona konde to womba dona dimikali kambulanga kete wa yulani okone ludiwala pombaka njala kame ndolo diwala haho mama enyenyifula umoto la ludiwala we hasungana lenyenyi lufulo lenyenyi lufulo la kambo okone onawe yanjuko telene ki madimena awuyako na nyaka diwala surtout awuyiwa dokoka ela kenyo melene elene wakachingane awuyako na nyaka diwala paka shombewo awuyiwa dokoka la awuyiwa ditakataka ako ki madimena ndo ni discrétion po mamaka njaka we duida kiye ko ambo sambo tonjaranja ambo chodo tutukina otoko ndeka mayo do tosa nda wambo to tutukina ene ko dikamboda eda diwala ambo fukutanya weme ambulanya diwala ndo diwala to bu engoka tolombola ke diwala okena ka elo nyambo ya dombolo idombo aya bu diwala to we ko lo me wa kalango me temba ka kambo me ko echo ko to talukumbuka akinyo onyo yo chodo talukumbuka akinyo wambo chotola nyume dikamboda amona ango ndo tulala la menyona pa ndo valere yakawosa ku ome kuambosa ambo kicha ne modaki umeye okone tola mediwala diwale kongo ko lolo ndengo kadi menifula naka shota yulama kaanga wa umesu shosho ameme keki ya wa umesu pumba kanjala ngane ome mihalange ngane okone naka wambie yome ohako na windi nda wambuke ya uhuye nyayo jase nyayo bija shotaka chukana depuis 87 mbeso lo diwala polondelo oyendaka papa visionnaire ndaka yengolaka ndenjo chochata yanga kalo seno kotochika dimichikala enonyi dikomilo otoyi lo famille kakiwo la nango la mama kande ti paka patience odotosa paka doko kamboke doko ka uhakatakatu chike kanelo hanjela putu chike kanelo habija shindiro ubemi okone maloko ngweno nyi dikumilo otoyi dimila kayo yaka la kayo jase kalo memi polondelo teko kamendo dimindo memi ndanaso
okone patience to ekwengo kamamba tulu diwala naka webula patience eko pa okone eko suje kadi mena me elo lambo to komeka ngala so dikambuda awiwa mbitawe eko to lushuru kina tawi luta lusaka. Allo wembo ya mateve monde moya sola premidione dimanche la teke to so oseko mamoski mala Allemagne kisha mambo hando ngelo ka Angela Merkel Deutschland lambo sha lusaka la tundu no la kalongo so di suje kene concernant la mariage hapa na senaso la wala watu so tondo di milambo langa mbita la mariage eko inyo yewe na shunga mbuto na kusoleka mariage eko sacré bombi takavati bible mbitakati femme sage bâtit sa maison mais naka we hayalenya awiwa kemeriti kalujura ke kiteme ambo détruire foyer kaki dimi nambolanga teketa yima wa senaso la wala wakiso ndowe ndodimi la takina che l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, partout dans le monde diwala iko paka uhoto loko chikita nyonyole diwala ile we meme nenya la nama diwala daki nikambara kana data kushake femme sage ndi ngosola kanu kula kidi nota kona puisque le moto wekele kuchika lolodo oui papa ndekele chef ya lolodo mais show moto kutime lolodo le moto qui a on est ego que se buka nego que se peko ke ko mama ngane la so mala ngani mbite yima we moto shoko mbaka mba la etema wa woki nga etema woki sipote che kanga pe ho mba nyundo yake ya lolo ko e momba ko e to kasharanja na ke ya mambo ya kale kanga nika di to hakwa na la pani kake la ya lolo tulanga ke we to ya pani kake la anja kamba emekoka we mambo nyane mdume yo moto ndame komba umedi kanga na kadisi de wa kona lolo kanga na ngenda ngo ya nyonela usali sambla ko ndo ko kambo date chila masani maka kwa mbocho kunyo ko tineka wa kele ya ki wo moto fuko mbaka munga la habonga unutali wala ko mbaka munga transparent akakuchia nyuko mbaka nikicha la mesa kanga uli mbaka mbaya kanga salele kakane wela papa nikicha la mesa sala program kunaka ya oneto shelene vraiment kete oso najika ya dama wasani umoto eka tsabda ukifula umoto kanga umenya kasani hakona ku papa mbuka la malulu kanga mkola mena kandachi salamu tumula ko kusaka chiche kate dango jende dango la kamesa ikambe kwa mata mochire ndambo wana lumende ko yakanani ndi halaka hakate awo jendo ko dango la mesa upani ndamo to ndita kiserve no hokina wesa la lutumula ko komda tide wa tulungaka kanga onenya anga no shambe pape para kusaka ki serve papa lo kusaka ndela ye puisque naka papa te ko kimi ko e halangi wa ayo to ma papa lancha onya ndo tukuma na utukina one la utu shache kene kalangande la utu katewa ma wadi mena do asuku ya mena ndi pa mamucho utu utawate wada kimi dambola utu wemo to we ko maka gade secret yake ya lolo naka hayongona we ko kambi kadi la kiwa wadudu lake ko we no bazambi kake zamba yo kushaki ikamuzami ndame kakatosha diwala ndikakasale diwala ekambuchi wakiso kwanaka tute wakatoja ndo wakavu vo wakaja fait des années wakanyi wakoko wakavu wakena kaka bwa mabala ke wa mariage ne wakasipote kwa kilete mawelo wakila ngachi lete mawatu wakalanga ume wala kola miro ne sho lo take so kene wa matu fula atu sala adi kambuchiche
ko wambele pamika ko la putu wambele pamika ke police a 100 metres police ho yusha solution la kambo wadi wadaki police ya anyuka pitola anyuka pitola done makikonge me kikole kiche iko nywa he bomba couvert pour promis ka ki la ki alu dani monga ensemble kungo dana ni ana watu umoto harangela lo utali umoto haranga onyo tu utali wata hela naka tutangane mimi aka Valeria ya pami kunya yonga to ile lo dulake avonjo dokombola kambo soni wo chenja kapaka da lo me umoto kasha pami nemo pami hako na wende tango mchoka wanu kende kanga kusoma na kusola hondo umoto kakonya kasha pami kakinde nemo Bible kombi tate tusiportanele la kambo waki so che uhaka to takavate nda kapami kimochi umoto eko kucha kritere ndio che ya menala ya lugu pami heni kene kande mbita nota umoto waki ndo jashilade tetele ka do tavate mwasi wana ambusale pami etanga ahitanga ekolo lo kritere ya umoto ngo che pami kande bu la kene kamnya kana kene kambita dako data to shate umoto eko ka ukifula la eko gomba ukifula la tialo ko moto ko kimelo du ngaso paka shoke ndakenda ubuchi ko ndakenda dimena luangu bya kisu tusha pani wa kisa anembo kata kina walanja wai washa anembo keswanga mipindote ta sika sawa mato che wanela wala dumu ndakadale nya pami kole nya papa masu tulange ya awalasu uko jiso akandalange eglise nikamba mboko kome wulu ka adwela tuluka sambe lomba zambe kake zamba yokisha ki ayokosha ki peso kulange mi te usake fula le ndo moyo wa mambala na ngombe che Wembo yam TV Monde moyo wa Kinyu di Kolodelo journaliste ya Kinyu fils d'Ende onut en direct de Wembonyam. Tikola tondoka ki mama kaso nda mama nga mitalukumbula kinde nyama angu nyawena shumbi ya kisungu mama moyo tukumbula kiena mama do walu mama shuti kola imaya emission mochi yalanga so kumbula ima tukanyita mali ye dikamuda we ikone wa uki upalanga wa mama ilewo diwala mariage diwala ikona diwala eko dikambudikila dikamuda ponju ndo koto lele la kuka wakaka kitola diwala ne da diwala eko diwala daka chokoma ndo daka kidama omare unya shungu okone diwala eko jembetelu ya nganji naka nganji keko kite diwala eko wulu fukutana Lusaka kuhatei pekato eko to ku nda pekato kuliki kele Bible autorize kadanja kadiwala naka pekato keso ambo salima ludiwala halika na wikola imaya réponse ludikamus la mele unya shongo ko chungola da mama chuko senge kunaka mama ambu fukuta na kundambula ngana ko papa ambeya dikambuso pengula kadiwala Lusaka kuhali na dikolone ndada ko da she ana wake waluwembo nyama TV Monde wanako ila la dikolone dimetele ko lombishana da kunete umoto chendo wana chepo mbaka ne nyumendi neda nduko dikamuduli kiwe ne nyume neda nganji kelo loda welembe naka wekola nganji kadishika la maselume kitu yembia kati nganji kukume kaka mbuche nganji haya bia ndo haya aseme Bon, ameka mama reto bonga lo wala ka nikata tayro du kamudina la mariage. Mariage eko engo kakaimaliza. Mariage eko akor la sa pamela umoto. Pamela umoto baomba mbeya wako na kukombi jase ludiwala. Pamela umoto kaomba mbeya wako na kukiwanja mumba wa secret yao. Eko akor nyako kale nyaka jase. Kene kala mbamyo mariage ko sei kashami aha kana wikola problem kwa mbaka problem ye awya eche
poe membaka poe tuteka famille kaki lama wate famille kaki est-ce que famille kaki wayo yango me la membe awi waki ba wade chale famille ke voyo yanga wade ke ne kole kiti menele nywa hene munga wa vrai conseiller ya di wala daki so na problème ke ko nywa menye yanga wade tana solution papa na ndambo mala mama wembe akamone kana cholo chambre ko mbuchike di holi papa mama mbo mala papa bia kamone ko chike mama di holi lo ko ngoni bia kan tele dikamone ka kingane kamone ni ngani waka sa de ngani wayemba tute wa pasteur bien sûr wa pasteur to chaka wa conseiller ya mena est-ce que wa mboto te pasteur awaya ya we ko sira awaya ya ko hoto mba seke o to atato tato ko fia usike la kato ko fia awaya ya ko ayemba ko tute usika dukina ko tutangani ko me ambula ni wala daki ole kiti mena we mela awaya ya ko we mba ko etena so isopa ka we mela se we lume. Et puis au moment de la diwala ala qui était fou la tomba yene tout talene traité douce comme chale pour tia c'est le dinga ya dodo toujours papa iko paka la raison ndé na kata paka ya paka la raison mais marambe wako no ken jasa papa mi bonyo mo papa ta wa de munyi manyeli kamonela ka sadi kola du kamone na mbole mbiti manyeli wa papa ni pamba kana paka wa mbiti manyeli na ko tunda ka te ka kangi do mama na ka ta ka sadi kola to we kana papa pe di manyeli. Ok, la gana di mena nye ucho di mena adi wala da kinyu polo li kumeli kunaka we ate via to ate taka ta ka wa conseiller que te nimara di wala kinyu mala mochi bia ka pingolo mboka hanyu kumara kuma apa mi chebe ko hoto wa matu chebe ko hoto pa papa nyo monya ke kulu rwa mvu ya nda so kwa ni malo li mbwe ja ko endo monya mala ni mama ka ke ya li wade ke so mala ni tena mani nyambo mama yetu bunga madame shako matete merci. Olusakala tondo tatume wengonyama TV moyoto utulateketa la tondo kanyo shidoniko mama kuline lumunganji mama kikukile ni mama wanu osukile lukumbula likanyumbi yame eno officiel liko lumunganji talanga kadimula wimbula wakatalungula mali mama lumumba mama Melanie Lumumba alaka moyinda na la diwala ile wadiwala itape wadiwala ayutomba kada diwala mvo la uhako na umbao yema yatoka mukamuta diwala malanga sosha tetomela ile wadiwala diwala ekwengo kakatire origine wa kitoma lo bible le mukanda wetatelo nakatayinda lo chapitre yani ya tondo divesa da kunyande la samari wepulo chalesi waye na unyashunguli kambokede na mbakanda sali diwala da tondo la sa adama laiva ndakenida pamikukuka chikalande ndame mbakanda utungila umutu bulada jo la makanda la dajo akando shi decision dande jo tonga eva wemi ndapaka lumukanda ko itatelo lo chapitre ya hende divesa da 18 yi waye no hakanda yulada pamijo konde mutungila umutu konde mosa umutu konde chwande chale pami ya adama mbalaka kotoyi ko adama mushula tiwikami imuniwe munyami okone ndaka chokola kundaka watati nyojasi kame nyofulani nyolodakete dombele diwale kwengo kikila nduka punjo nedaka tunga mamalila tuyala kauna shuvati osombako kasuka dimula ile sudiwala kona kashonjo choyima koshonje ndone etape wadiwala dako weko ngandi nedalo periode kaya suke nezambi utatunga katuchu paka uhuwe sungane kubatata sonana kodiwala njala la zombele etape wadiwale ko periode ka fiançailles kene tokimanya kada paminde kashihoda umoto la sonolande dachuka ndo moto ndekashihoda pami la sonolande dambijaselande loko shotenaka waye nakumboka pami koweko mimbola kana familia kawo moto ngande wewa ambucha weko kumboke ambuchiwelela ke woyololo kumboka obwaloka kumboka obuwe vibwenyo ko ona omoto histoire waki ndeweko ubakona de deux côtés ndukumboka pami luka omoto ateche mimbolaka
Dambeya uhu chalena atachona umutu kana chalena atachona pami. Dando datonyu kaka wacheso watavati achuka wadi asona dikilo. Neda pumbaka mbeyana dejasilu toyala ijasilu kakiko ngeno. Periode keneto kimanya kifula neda wae ya wade dimena ndo wae yume dimena kaka mwifula weho tucho tukashimone otondo ya alakalaki ye dimita kingane chikidiko chukona umuto neka na chikidiko chukama lona pamone undo uhoso mbili itape winda na la periode ka fiançailles kona kashonjo sone akambo akona watu kumaka kudi wala dambo yovo naga shoka lola lo bible di wala voka paka lo dikambo to ida adultère data selo tetela naka umoto ambusala lusika umoto ambusala lusika komende ambo ndala wa preve yilo to akoke manguna leso di wala yovo ahala okondo neda osokelo lemoto iwaka nizami wakoka di wala mvo me apara dikambo sodalo sika lo bible njala katoka bukambo tokina to leja seluka pamila umoto kanaka pamika na umoto to ekwe tufe da comportement ke mochike umende kanaka wadende kamondo heko salala uloko to hakadimo hachikitana ayenako utambosa decision kambu mone kanone kumunga diwala damilambocho kanone kumunga wademita toka kitwani akambo akoko kanjala me gestion naka peut-être pas mi kombisha wadende gestion kuwadi kana kashikambo tutula lodiwala kana pa mangu wele la seka yanjaka ayo sala lo seka ko hasha wadi nemo ko moto ekwetufe kana tokambo te ko to tauhoso ayena ko le ou l'autre ko to amosa décision ati la ne meteka ahala kamika na toku choda dadi na malumu la mika na salangani la sokona ka shonjo kadi molo wido kina wa shombeya uhako na humba sona masa discrétion wambo jase lodi wala pamika na umuto chalo umika na chale wadi paka salala ulu wahawe tunja dika mudamu ulu dulanja nede wambo tunja dika mudamu ulu dulanje tutakataka yewe mme mambo yotunja lanja wale nanjaka wembea kanjala la dikambo dimochi we matate kanga njala mbalala ye kanga diwala deko ulu wakona we atate atuhawe one wikundala njala ko naka wambota mbayo ye atu konja akatena dimochi kanga tukamukambo teko ulu ko wakalangi wade ko neda wambuto njakambo waye na ko famille wambuto ya impliqué makame ko dikamu daki simple la masanyu ko dambuto koma grave ko diwala dovo neda wewe mame kumbia mumba sangu yaye tukamukambo taila masaila wadeka nume ele mitate pami totonja kakambo awade eseke ndo moto totonje kakambo ume eseke paka mbeya kimwane edimanyelo mboko meche mba primelo diwala ena e couple ke le vo ave u hadimanyana o couple ke siko ulo vonjala la diwala da vonjase kubutana kumenikana konela votondo kule usikandi kula soda shokomia imaya sauda kisoso ele mbitati lama wajase yelo diwala welume kana wela wade paka mijado ida zambi lati nyumbe chana do ida zambi welume mboto tumbulo do ida zambi ko nyumbe ya uhuwanyu nyimanyana ayone kanjala dimena paske wanewa hedu ida zambo to yate kukaka nyimanyo sekande kukaka dinja dimochide ya yedele lusika eko embolombe dawenya shungumbu kadimola konjala ototoyo ko wata bibla ti wadotoyi pamotoyo ne chikashanyango ne chikashanyango kuvale ndi mama na kunjala ototoyi dafuda keti wakanda tutumida shundu fulanila ono uhoso mbakumia so shati katunja kidoida zambi la wala wakiso lusaki fula moyo ifula liatu chewe lilo lione wa Wembo Nyama TV Papa Willy moyo to welo organiza kambwane Mama Melanie Mama Jemba Longombe
atuini koto mama fono dongo nakata yonyo shila ta yo ya mochi konjongo kote ko sala injustice meshonyo langaka nyuche ongeno wa mamba la muche wa sala nyu ndo tokongelo taka mwa uho neta tokenyenye kako tutunja kaseke tushako ngeno wa mamba lo shilo kinata ya la to ahende mama kana hende kana chateau elo akina haungi disponible c'est pourquoi dime lambo sala mbalakikina tayo ya la mama hende kana chateau dasho nyokadimula kalu yembola wawiwe noka wele saka unyasho waya lila sutai nana mshilomo. Ok, Lusaka, malinda teketa Lego lo teketa mara wembo nyama, lo sumba sulu wemble imba teketa asu. Wembo nyama TV, moyo la dikolo, moyo la pendula seka soche, ongobeche, lambo ya nyosha moyo, mama Charlotte Tunda. Lambo ya libanje intervene Owaka mbiti, maman Mélanie a randambili ambité nione voilà tekete ma concernant le mariage. Donc là quand il parle de tête mariage eko institution divine. Institution divine eko ngokaka imali zambi. Onyashongo bakatonge diwala. Alors le diwala onyashongo ayo shoto opportunité wande mbosoto lalangande. Otolele otema ndambolanga. Donc pas mal au chona chale au moto ko pas mal au sona au moto c'est localité ya kinde yala ngadi au moto njala au temo lolo au moto la di mena voilà au tolote ko la uhande wa lewa papa au tolote ko uhanda tundo sona ka wa au moto alors dawa di lo minyunja ensemble pombaka pami toko tate male papa wa yo sona wa de uko koshi uko mama uko na nyura au moto papa wayo umoto ayo osa papa ukona ngola pa miko ko she ko konjo osa ko mendi mala ango ayo ne lien ke mo chayo sali malasa pa mina umoto donc complicité ke mo chikayo tola sa o vaka hindi alors diwala umoto mbia ko hana madiwala onyashonga katonge pami konde tonja umoto malo hanjola pami ça veut dire que umoto ko secrétaire ko mende umoto ko tout ko mende omende hanke njala kana ta haya la anja ko adende ko lolo omoto pomba njala capacité kande menyone mal pamikeko wolo wa pamikeko atumbita ko ne omoto ekolo Congo pamikeko abwena ohuena nde wamena wa adende directement alors teko la rola okewa kisosho a mama wa jouer so sukela wa papa wa soumission ya totaka atopaka munga soumise naka nyeko toto nyeko adukanelo soumission kingwe koko mission bako shawo auprès de cet homme vraiment eko dimenifula naka yangi tereta ye matolo situation ka discrétion de naka au moto la hatekete fula la hala angini par-ci par-là au moto le yamombalo de la kinde au moto le très discrète awiyande ndebe akakahana lo mende be akasawula lo mende ndeko kanjala kana ikolo ngenyo mochime aha wiche walo diwala baomba umoto la tekete fula yoto yanga ngini ayo to yanga ndoa uhasala wa peche mochi ele bundo dimena yayo yala lonjolo dulomi lo jayo yala la san konaka umoto le ya momba aha ka bochemba te o famille dawe mbishane molo le ume kana pami mishane mochale wadi eko vraiment réciproque naka distraction de ko umoto ayo yala ka la possibilité kandembe ya momba ngada chami réfléchissez ngada chamodi kambone naka umoto la lombelo ndembe ya moto alombelo konomba wayo temba uya yetu tatu au ya kwa yo hanjo kanga le pire ou tie panjoka vraiment naka ni pas da je change à chaque conseil parce que te kolo kala sakahashi la kaponjo kanga la wala kanga diwala mbobia eko shiche pa kala sa te kaka la yala la pani utotoi nya utotoi ke tingo sala ka mocho utotoi diwala dan nemo distraction boulot diwala utotoi ko eko mombo sekande ayala dimena atochukana ka hone ke wa hanjo mais naka respect weko fidélité ke eko discrétion de ko diwala mbijaseka ndo complicité njala lato yala ka chocolate losaka taka konjisha sujet kaka ta konjisha ele etena tant baka talangisa ula yema lo sujet keko eko sujet ka okefula kokola melete ko la yema ya minute chiche ta ulanga uwa nongo sola pembola me
tayokana paka yema uhayo longo sola zambi dimila kale ki cholo référence ami lo Bible la ka tuelo mukanda wa 1 Samuel chapitre 24 verset 14 la wo vote nyakala makaya la roi David ndela Nabal shochembe akadi holendo ndo tula la kyata dandembe akachola onda yena ufunda milawo lama komala David done langa choto mane kumboka kinabal wada kinabal lama akanda yoka lukumuloso nda akalongosola tena akalongosola dango dakanda longosola letena kakanda nyone tena kene pombaka dimichoda dimito chau jami la kumboka mi la melo wanje kola kele kunda kembe dango ndukundinjo chokuto lombe dimanyelo le David ko David akawo dimanya kunda kakendo ndendo kumboka ndeche la so ndaka longo sole tena kadimena kakanda chuda tolombe dimanyelo dande kunja kene kakyande uhomba da David madimanya ko dimila kala njo kalo la tole so yemalo akumbo yaso la holewe so etena kakona katutu ya ala kalusa ululu la masaso papa mama lana nganda katalongo sole etena kakona katalongo sola da saula kayema ndo papa etena kakona kakaya longo sola da saula kala mama yema ndo mama etena kakona kakaya longo sola da wenja la wa probleme yela wa demanda yele papa mbale fula showa mama hate yeso no le tena kanja la demande waye na papa mushidi anja longo solo utachiko mambo ya teno nimile kola kambo akute pombaka kene etena ke kokiti wambula nya journée ya ki papa tche ndombala ke mochiko we ho konja kene kaka yela njolomba ne da we he inongo solo tena ka we nomba laso etena ekwengo kawoke kalongo sola ndukalanya etena nongo sola ke lui etena nongo sola ka kumbo etena nongo sola ka woja letena kene tayo chadi kambongane letena kene tayo chadi kambongane lukumbuka so letena kene lolo yaso tayo chadi kambongane mbalanga mito okalola yemo kololo yaso hembo nyama TV Monde letena kene kambutena donne etena ka yaso kene ambuko ka shola se operation 0 lo winga 3 ko tambe na donne etena kene la manga so chadi kambone tayo koka konja kene ke solo vise metaka tate malita telo takachaka metambe na donne letena kene amboko ka so chadi kambone kula mambuteka kone etena kene amboko ka shako wena ekolutava sedi mena neda shota ke yeso no letena kadi kambone da shodi cha da tonongo sama la so naka we he nongo so letena wembe akafukutanya chie ndo naka we he nongo so letena kene kayange wembe akanjala ku haki kunja mbali fulani da we he tena ka we pozedi kambudaki onaka wembe akanongo so letena keti wayo kunja kene kiyelu nyanga ndo naka wayo kilongo sola litena kakoka ko wayo kikunja Abigail akiwo moto la imba hakoki ndela makande nyato meme ombichoki wa wanula nalana etena kakomalo mende ndeko mbutendo omende donelo utatuchale David dali bitolombe di manyelo ndenda Kenya tena kene kelo memila wanula ujoki wangane ndoko solution kadimena kayo mokonja ondama akaya longo sola njalo ondecho letena kakande nyone ambukoka onde tolombe di manyelo kuvuka konja solution lukene kiwo kakiwo luhumba popondo leso anaso ngane we mama etena kakona kati usaula kala naye mbale fula paka wambena naye waya la sikao kwe tatela conseil la njala wa remarque letena ke kwa na wamboke yanga kumbala ke mochi mbale fula kene ka vizie kwe ho kikunja la même chose paka waka match mpapa paka mbo ya longosola koma mambo ya liste lande na ba besoin na kimi paka we chela minga ketele naka we nongosole tena kadimena kawe nomba demande da kiendo uye wayo konja che nakawambia nongosole tena kate washo nongosole tena da shokonjaka nduda shwa vaseka lelemu la lelu yaso la lwa projet yaso nakatambolongo sole tena kadimena macheni show baka malangisa ulane da shobula minute kambe mama Ruta wembi merci ana wangombe moyaso
la mbokalo ya Onyashongo Lusaka kamendo le wa responsable che alo ya Mbonyama TV Monde da sauda limela la kabalongo sodi la kambuinda na la ki la woladi la te ya kumbo yaso imonela takato so kumbo la mi mama Thérèse Umbale echu licenciée en santé publique, infirmière de formation, do mama kana sato, ou même le combo ande Richard Lechu. Et là, ce qui la vola de la te ya kumbo yaso. Les 1000 expérience 20 ans de mariage, les kumbe ada qui la vola di, et congrès saka wonya shongo la te ya kumbo yaso. Grâce à Kazambi, la te ya kumbo yaso kana la te ya foyer. Ya kisu osiko tire katoni tire kahende eko eforo waki papa la mama kwa homba so chada shotana kika ko da shotana kikene poe katondo shopo makambija wonya shongo la teiwa kumbo yaso wonya shongo po makanjala au centre wa kumbo yaso au centre ya foyer ya kisu shopo makambo chike di hole dande tolombola papa la mama la anache po makanjala l'église otoi donc pour makanjala la système ka culte familial la tei walo dulao la so lo nyala wonya shongo la yo yala la te yawo ko kila wola di ayo renye la tei wa kumbo kao poe ka hende e foro wa ki papa la mama pour makanjala la patience que fula pour makarenye la masao pour makavonjala la justice ya mette le sembo et onde la mette pour makavonja la pardon que est sincère pardon qui ko kamala china de temao ahakene kala di kudelo naka mama mbo constate ndika kangie papa mama bo makanja kuchapisha wale papa kono beji manyeni kunaka papa kakangie mama ndao po makanja kichakicha kono beji manyelo le mama ko kaloya harmonie wakayangi nana la te yao papa la mama pombaka njala la discrétion de fula wa pombaka beya momba secret yakiwo kayoko kitomba lanja koyanga yema chiche naka papa kele la faiblesse mama pombaka momba secret pombaka momba faiblesse yaki papa konaka mama kele la faiblesse papa la pombaka beya momba faiblesse yaki mama vice versa kuyanga ukakatano wayo yala la te yawo nenda hoho baba bishiro mochi hako kenjala la tondoka nawo hako kenjala la tondoka to hako kentomba kanga lo salo shia pumbaka mbeta la te iwa chambre yakiwo mire ya chambre yakiwo keya ikakatano awo imununu awo pardon yakiwo la kene cheka chawo la te iwa lo dulawo ukone nakata yala danger de mort kana menace de mort ndoko kende kahomba chika kahomba tomba lanja che la discrétion de fula oya di lo société kewo oya di la hole che watawa kambeli papa la mama pombaka éviter influence négative bako kanja malo wa kumbo yawo ne da influence négative ngo be kanjo ja trouble le foyer ka ki kone pombaka éviter chale kumbo ka papa mama pour makanjala o moto ngolo mono o moto ngolele la tola o moto ngole ya kahea sekomende o moto le ya nongola sekomende o moto le ya bijaki aha o moto la jeka katano aha o moto la kele aha o moto la lomenja bu mama we haya ndo ja trouble lo kumbuka kana po ndoble papa vice versa papa pombaka be ya nongola kumbuka mama la lo kicha elojika ka mono katola shapomba kanjala lengi aso bien sûr mengenyi wato yala ke l'influence le foyer ya kisu poeka sato engoka kona kahomba so éviter akango akona wa hata kokesala shapomba ka éviter relation toxique pomba kandawo eloyiwa kolo fuyer la mauvaise compagnie ahambo tolo lolo yiwa wototo ahambo tolo groupe ya wototo ayo toko shote wolo ayo toko jalo groupe ya pombaka sala vengeance ndaka kusalingane paka do esombo ya ngane bu vengeance ke yema dikambudali meneko dikambuda wonyashu okone pombaka mbiwa kampaso ulambolomba le wa papa che ya lo Mbonyama TV Monde la lo kicha
dans nyumba dero mukanda wa Proverbe chapitre 5 verset 18 avec 3 ya utana conseil ya mena ya shawa papa d'avant sena la kila olani la teiwa kumbu yao Lusaka unyashungwa do chokole